Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. As-sadisu ra'yuhul ghanama wa safartuhul ula ila syami. Yang keenam menjelaskan tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing dan kepergiannya yang pertama ke tanah Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu kecil menggembala kambingnya penduduk Mekkah dan mendapatkan upah dari itu. Walamma balagat tasi'ata wa qila tsalitsata asyara min umrihi safara ila syami ma'a ammihi Abi Thalibin bi dijaratin. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 9 tahun, ada pendapat lain yang mengatakan 13 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke tanah Syam beserta pamannya yaitu Abu Thalib untuk berdagang. Walamma qoroba min Busra ra'ahu rahibu bihaira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya'i wa talaba minhu ay yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqqabuhu. Ketika sudah dekat ke tanah Busra, seorang rohib yang bernama Bihaira melihat mereka dan mengabarkan kepada paman Nabi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman dan sudah lama Bihaira mencarinya. Dan Bihaira menganjurkan kepada paman Nabi untuk pulang saja karena takut musuh-musuh yang akan membahayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitabi. Dan Bihaira memberitahu paman Nabi bahwa tanda kenabian tersebut sudah ditulis di kitabnya ahli kitab. Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.